Muthia ruhonge rwa uheani wa mbeca cia wonjoria rwa Eco Business Fund nirukinyite guku bururi-ini na gukinyiria riu arugamiriri aruo ni marikitie gwikiranira ngirimiti ya kurutithania wira na bengi ya Co-operative. Ruhonge ruru ruheanite kigina kia muigana wa ciringi mbirioni 1.1 kuri bengi ya Co-operative iria cikuheanwo ari ngombo kuri onjoria undu umwe na arimi aria macibataire. Bengi ya Co-operative ikoretwo iri imwe ya bengi iria ikoretwo igika wega na ruhonge rwa Eco Business ruri na mwihoko munene nayo wa kuigithia ona makiria kuona irathie na mbere na kwihanda. Muikariri giti bodi-ini ya ruhonge rwa Eco Business ndagitari Jeans Maxine augite mari na mwihoko munene ni uria bururi wa Kenya unyitanire na bengi agikinyiriria muoroto wao munene ni gukuria urimi. Ndeto ino igikindirwo ni murugamiriri munene bengi-ini ya Co-operative Gideon Muriuki. Muoroto munene wa ngirimiti ino ni gutigirira ati ruhonge rwa urimi ni rwagacira guku bururi-ini kuona rukoragwo runyitiriire gicunji kia 34 kia wonjoria wa bururi. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.